المندس مكثيوس 44 انتفسو ذي مازيغن أسن السفت 20 يفرير 2024 سي ثلاثة تمديث ذا سوان أتيليث مليليث ذو بودو أكو الدكتور سعيد سعدي ذيك ثنذليست تيارميت تنسى 21 rue Cujas 75005 باريس. دكتور سعيد سعدي أدي يمسلاي غافو حريش ويد السربعة نثيكا ثوثيني ناس يبوينا زوال لو بوفوار كوم دي فيس 1997 لما 2007 يفقد غار تزريقين فرانس فانون ديال الجزائر وكذ تزريقين التافا دي فرنسا لذلي سوميفو دورغاز نومزقون محيا. Le samedi 20 avril 2024, à partir de 15 heures et à l'occasion du 44e anniversaire du Printemps berbère, Dr Saïd Sadi organisera une rencontre dédicace à la librairie du Tiers-Mythe 6. À l'adresse 21 rue Cujas, 75005, Paris, pour le tome 4 de ses mémoires intitulé Le pouvoir comme défi, 1997 à 2007. Publié aux éditions France Fanon d'Algérie et éditions Altava de France. Ce tome 4 est dédié au dramaturge Mohia. Une citation extraite de la première couverture de l'ouvrage qui traduit « Le fleuve détourné depuis l'indépendance ». L'Algérie avait chaussé la mauvaise pointure politique dès 1962. Elle ne pouvait que boiter.